Киевде Украина гетьманы Пилип Орлых тарасына багышланган тантаналы тедбир алып кечти. Акция Украина анаяса куну арфиясында тәшкил етілді. Гетьманға бірінші Авропалы анаяса бабасы дейлер. Бу 1710 сенесі Запорож ордусының Ақве вазифесini белгілеген весиқадыр. Тедбірді юзден зиеде кеші иштирак еттім. Талебелер, курсантлар, фааллер, мемурлар, язычылар ве земаневи Украина анаясасының азырлавында иштирак эткенлер. Акция башында Украина гимны яңгырады, сонunda есе Орлыкның абидесіне чечеклер қойылды. Конституція України – це Украина САС кануны бу халк ве кимиет арасында жемат анлашмасы кибедір. Бу демократия темелі анда жемат насыл этіп арекет эткеневе. Демократияның САС принциплері керчеклештірілгені ақында САС принциплер язылған.